angeke size sikuphike bafowethu ukuthi kuthe uma sekuyizinsuku sekusondela izinsuku zokuthi bekhiphe ukhuzani mfowampunga usuke wathi kuyimemezela idate wathi ngomhla ka2 ayidibane khona oka December ke lo njengoba nje Friday iphumile ke album yakhe lensizwa le yanquma umhla ka3 unquma wakhe umhla ka3 kuhambe kuhamba kusho ukuthi wakubona ukuthi ngokwegame mhlamba kuzomsebenzela wagcina eshintshile bafowethu iqiniso singalibalekeli i-challenge futhi uyibalekelile lo muntu ubalekile nje lokho akutholile excuse nje angazi nawe ukuthi iqhamuke kanjani yazombrace covered egcineni kwakho konke okumela kwazi okumele nikwazi bafowethu ukuthi konke bengezona inhlelo zakhe okuningi nje kuba ukusaba naye la sabe khona so bafowethu asingathathi into yobugwala siyenze ngazo ukuthi mhlambe ezinye mhlambe zezinto ezingathi